to you, I risk it all. Kiss me, infect me with your love and fill me with your poison. I pozdrav svima, došli još jedna epizoda za Serbian Shadow. Danas igramo Minecraft i danas ću vam pokazati jednu zamku za, naprimjer, na nekim serverima. Samo ja da obrišem da obrišem ovaj plot, jer nisam snimao u preživljavanju, to jest na survivalu, to je single playeru, tako zato što obično kad ulazi na single player nešto uvek non stop buguje, tako da ovdje ima FPS boost. I znači ovo je zeznuta zamka, mada je prelaka. Kako je napraviti, znači ovo nije ono profesionalna zamka ili nešto tako sa klipovima, već nešto samo onako da zeznete na kratko prijatelja i možete mu uzeti iteme. E sad, znači napravit ćete možda kuću ili što god hoćete i prokopit ćete dole skroz da se ne vidi ni Optifine-om. To je ovo, znači ko nema Optifine, znači ovako da se prileži slika. Ja mislim da sam dovoljno iskopao. Dobro, tako. Ne. Evo ovdje ovako. Ne mora sad da to bude da ode skroz dole. I sad uzet ćete vodu i staklo. Znači plavo staklo, pošto da dok se ne bi primetilo da je boja, samo sekund da vidim ja. Ok, da vidimo gdje mi je plavo staklo, blue, evo ga. Evo i kad ste to uradili, vidjet ćete kao primjećivat ćete kao da je to voda. I sad kad bi se drug, na primjer zeznete ga, ajde, ajmo sad u bazen kao nešto, ne znam, i sad na primjer na znaku napišete, ne znam, ja, ajde da nađemo znak, skoči u bazen. I sad ovako kad mi smo skočili, znači jednostavno bi umro, ne može preživjeti veliku visinu. I sad vi ste mogli da iskopate da iskopate put do gore i da tu stavite merdevine i posle kao i da iskopate merdevine i tu samo se siđete dole i samo pokupite njegove iteme i to je to. I znači hvala što ste gledali video, vidimo u sljedećim nekim epizodama i do tada pozdrav!